umatku tamamana surga. Sininna umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyaki puramuna fuada syahadat Allah. Nasabari tibunna natuka giyanti najamin nasabari faqau kalilu dahalal jannah jamila tama surga. Illa man aba kecuali dia Nabi. Kagak boleh umati ya tama surga. Naya surga ini nagaga nyamuk kaminang manyamar isesena italai kita kira surga. Mana makanya fungal latala rilaganda ki hadis kudusiya maki batuana ni upas saja ni anya mangang atakku anya mangang iya magai anya mangang iya de panang kani te fakita mata anya mangang iya de panang kanarin kani ke farai kalingan uci anya mangang iya de panang kana terlintas rilaganda akkaladna atina atana fuangi ni ga ipas saja atakna fuangi ya kami nama tepat. Tapi makanya Nabi ta'illa man aba angka tu tahu angka umat dia tahu surga. Makutani sahabat makada qala ya Rasulullah wa may yaqba. Ni kalau paling umat tak dia tahu surga, makanya Nabi ta man atu'ani dahalal jannah. Ia taatika petuangan nanajami sunnahku. Maka dah halal jannah mesti jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asoni yang mendurkai ia durakai fungan Allah taala, ia durakai Nabi ta, maka itu na ada tiya ta surga atau mata sila surga yang kiamat. Maka ini umate melo ia cindole Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aspek ijami sunnah ini. Kena ia sangi sunnah biasa pahami makada ya sami sunnah ijami nurungi apalah deni jama dito na manigala makanya sebenarnya angkatan lupa selenah natampuri risisina itulah sunnah najelaskan ibu tak bidalan kita usul fikir makada angka sunnah itulah sunnah fi'liyah angka sunnah itulah sunnah qauliyah yang ketiga angka sunnah itulah takririyah. Kaya yasang ipiliya, sininna kiro-kiro na nabita iyang ko iyami, makiyak palangi na magbarak katumotong iyang kihani. Sininna ang pikiro na nabita seluruh perbuatan Rasulullah termasuk sunnah. Yang ko nanyami umain, maka mesti lulungan iapala si bawa barak katumotong iyang kihani. Kaya kaya yasang sunnah kauliya, sininna to si ucapan na nabita. Segala macam bentuk ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah termasuk sunnah. Yang yang kiai maka dah hadis. Hadis ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia perijawi lulungan ni apalan. Tapi ada sini sunnah nan lubewi kebanyakan manusia teman-teman lebih yang kiai. Akhir sunnah itulah sunnah takririyah. Pengakuan Nabi angka kedo-kedo najama sahabat tapi dia najami Nabi tapi diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka termasuk sunnah kemotong lagi yang dihani. Betulan na angka aga najama Nabi dia najami umat angka tu aga najama umat tapi dia najami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, pangulun tak Bilal bin Rabah. Iro pangulun tak Bilal, ia nak kurang mati. Nek sama nanti namanya menghati ni ia boleh najami supaya sunat jadi dorakan. Jadi kan tu supaya sunat, ia nak tu supaya sunat ni nak najami Nabi tak tapi najami pangulun tak Bilal bin Rabah supaya sunat agak senang supaya sunat jadi kemotoman lebih yang hingga ia nak kurang mati ni namanya menghati ni ia boleh najami itulah supaya sunat. Gangkan dalam makutana pun Nabi tak maka daya Rasulullah angka je agak ujamai hingga ia boleh ujamai yang lagi sama nama supaya ilalah natiku. Maka Nabi tak ada ia nak kurang kat masjid ni ujamai supaya sunat dorakan. Maka Nabi tak jaman itu Bilal mati nur najama faulun tak Bilal bin Rabah. Maka salah satu bahawa dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sini nak tomat-tomat lebih
sila surah yang kihani. Iya tora iya biasa nih makoko, biasa ki mapangiwan na sabari agama. Betuangan na angka na zaman na kita yarigari na jamin na kita biasa ki sisala to motomalaki sila surah yang kihani. Na sabari perbedaan pendapat dan kada kita singakuat to motomalaki yang kihani. Padahal meron isi ama, meron isi supo, janganlah engkau bercerai-berai. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Akkatan ni masak kiri dulu tempatun nafuange na aja kimilo engkau masara-sara to motamalabi yang kihan. Makanya na nafuada guruta Profesor Quraisyihab makada ihtilafun rahmatan, perbedaan pendapat merupakan barakah. Dena milo yang pengiwangi resisena kami. Pak iya tu tahu kamana tu tahu na. Iya kung kamana tu tahu na tahu yang guru tak makatani na sebab isi iya dalil hadis akurat dan sebagainya. Maka mesti cocok kemotamana di sila surah yang kihani. Pak iya ku iya tu perbedaan pendapat milo ialah asasa pinik mabela ki pure kubarakat na pamasena fung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya na nakuala guru ta al-Imam Imam Tagasali. Ia tu perbedaan pendapat pada launa apa atau bukai suruh kapisa setiganya sehingga melahirkan jawaban yang berbeda. Tama itu butuh nomor seti na kapisa gaje makumua na kapisa gaje sehingga mengambil satu kesimpulan maka dia replik gaje malampi. Makanya sebab balalai na kapisa. Tama itu butuh nomor 2 Nari sini kesimpulan maka daya paling gaji malepak, mari nak kada malepak na sebab nak kabisa dan cilina. Tapi itu nomor 3 nak kabisa watan nak kada daya gaji dena malampe, dena malepak malah paling melumpuh. Tapi itu nomor 4 nak kabisa gaji nak kada dito na malampe gaji, dito na malepak gaji, dito na melumpuh mari mantap pada tuna ke kenukuy, maka na subadi na nakapisa. Gada nakapisa sehingga melahirkan 4 jawaban yang berbeda tomo malabi yang kihani. Betuangan na maka na guru tafandite ya kung kagagamino isalah pahani, ya kung kamoto dota tomo malabi yang kihani. Kung itu makatan ni, mari na sebab sinin na ucapan na ulama-ulama di tariwota mesti cocok na makatan ni na sabari akurasi bawah hadis itu motomalabi sila surahku yang kihani. Sini na motomalabi jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Pak katoi taye katau dia namilu mampa aku kusunnah ni. Betulan na wajib itu kami bawa na jama. Betulan na magi namilu jama wajib nanti itu magi namilu jama sunnah nanti itu wajib makadai. Dengana pangkau ke keminang malapi ia nampaki we ate sokwe fungan la ta'ala sangadin na pangkau ke ia kurang mankajiwani resisina ate sokwe fungan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nona sekidasa sehingga dia najami sunnah itu motomalapi sila suruh yang kihani. Makai nasabara pahagi maka ia kewajibu ijabah mesti tahu disuruhkan. Itu sunnah itu gak landasanna, itu gak hukumna. Pertolongan na ijami nulungi apa ini zaman itu nomor ganda. Sehingga ada sebahagian orang yang melaksanakan kewajiban wajib, tapi dia najami sunnah-sunnah itu motomalabi sila suruh yang kihani. Padahal makanya guru ta'al imam Tuhan antara wajib dan sunnah saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya tu motomalabi yang kihani. Maka ia po ang kaatan na fungan na ta'ala di samping na jami ibadah wajib na jamatu ibadah sunnah maka otomatis supoy apalangin mangolo riyo na fungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia po ijami wajib berarti ia pitangi tan raatay masuk pakifungan na ta'ala. Ia po ijamatu si hasunnah maka pitangi tan rapapuji lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti akal ibarat urut ta'al imam Tuhan maka daya pakasuya wajib pada lek pakurat na setiye to ayo. Betuangan na ia ko makura to ayo mesti batua batan na tumotomalak
yaka sunnae pada rek pak batan na to ajue, pada rek pak kitake na to ajue, pada rek pak daun na to ajue, sehingga magerau kami urat na kita naik na dua sedi to aju na mawassa batan na makitake na masempurna, maka otomatis mesti menghasilkan buah yang sangat manis dan lezat. Makotoriro akal barakena ya koyame pakasiya wajie e jamate pakasiya sunnah itu motomalak di sila surah ya kihad. Silena to motomalak di jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ia agama tafae na turuki. Tadiye di matro agama. Kaya ya semakada natro ki agama na iya komelo iya fake akbatira agama ta na sininna dok-dokta mesti kino-rabi ki. Maka disebab iya ko itu sunnah imelo iya matomotomal iya ki hadit na mampamulamopi mero ki matinro kasunnahna moto ki polo ko tinrohi ang kasunnahna masuki polo ko molata ang kasunnahna tama kilala waisewi ang kasunnahna tama kilala masigi ang kasunnahna masuki polo ko masigi ang kasunnahna baka mero ki manremino ang kasunnahna tumotomal bisira surah ko yang kihadi. Ayan na kada nabita iya ko iyami sunnah sitongan na pamula belum tak mati ko lang tumoto tak makaangkan itu sitongan na kinonami yari ka kinomalaikat tumoto malabi yang kihadi. Sini na tumoto malabi jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka angka di sunnah yang biasa kita anggap sepele padahal batu warisisina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ya sunnah termasuk hukumnya sunnah muakkad. Betulnya sunnah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gimana yang komero kimatin rotomoto nabi yang dihadir. Alkana angka waktu makanya kita nakudangi anak na pangulun ta Siti Fatimah Sahara ena yang komero kimatin ro de na matin ro bawa tu sitongan na tawe. Betuangan na angka dua terlupang kau kemelu iya masabalungi matinro nasabari kinroi na angka kisalama iwan tumoto tak tumoto malabi sila surah ko yang kihadin. Aga yaro nomor siti yang kemelu kimatinro sebenarnya mesti lingkilo atau kitumoto malabi yang kihadin tapi itu merupakan sunnah. Betuangan na yang ko angka tumatinro lau kiri iya na melo matinro na puwang ele na pole potinro na nalabilang inalanya mga ngilingkilo abiyo na iya lingkilo atau maka sebenarnya dia maleceh di sisi na sunnah itu motomalak sila surah kuya kihadin. Maka iya na kusitungan na kuwada nurut tak fandide makada iya na angka tau iya na magtanagi matinro iya rega lingki na labilang lingkilo abiyo na iya lingkilo atau maka iya tumakwe tude na tunamit narapi amatingan na. Maka kesepakatan rakyatnya kenapa rakyat pokok yawana susu kiri dua jari yawana susu kiri dua jari tama ilal korban rakyat dan yang maresu narang datang rakyat natawe maka itu salah satu bahwa dekat kematian padanya tomat-tomat yang kihari. Jadi di ibu-ibu yang kimatin yang ka biasa ini kilo abiyo tafaja ini iya tu kota tajame mataruai macam itu. Maka karena minta yang komatino kiling ke atau ke. Yang kedua, yang komero kimatino tak apa selam main jam sebelum kimatino. Nak karang yang apa selam. Maka karena minta nafodangi anak-anak. Yang komero kimatino na nomor siti patung maakorangi. Yang kedua mero kimatinro ilaw isinin na syafaat na Nabi Magdiuro ilantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga sebelum matinro angka kimilo andam pengirisisi na selanguroni tak selamapun rita. Yang keempat ayat matinro sebelum angka kipukan telah ibadah umrah bawah haji. Kira-kira yang pai pasal tulis kata jawab sebelum matinro. Ini makna ibu. Oh ibu, tulen kata jami yang pai pasal sebelum matinro. Maka na minta aja tamatinro sebelum angka kipatong maakorangnya.
30 gesok 110 apa surat kurang lebih anna sabuna anna ratuna anna pulona anna ngayat. Pala ko tasaka-saka to ni batiwi mangaji pajai. Dia nagagatin ko talong so talong kan ni terus pamangaji makaru. Maka dari pangulutta Sayyidina Ali karamallahu wajhah ia tu akurangi kata lupa sedenah. Sepertiga merupakan perintah, sepertiga merupakan larangan, sepertiga merupakan pelajaran resisen atau matapa'eh. Maka barang siapa yang membaca suratul Ikhlas satu kali, yang dimana natapui perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka samanna yang puna baca suratul Ikhlas bekajijang, maka samanna napatamma separatalluna akurangi. Yang puna baca bekatallu, maka samanna napatamma itallupuluh gesok 110 apa surat kurang lebih anna sabuna anna ratuna anna puluna anna ayat. Taplako suratul Ikhlas. Awasa dia tafala, kode tafala kurkuan lakutuna. Iya tu suratul Ikhlas Pak Bu. Bukan hanya sekadar kita menghafal. Betuangan nadika kata ini nafla kurkuan lahad. Cuma dia ini naratif yang kelenam maka daga tusi boleh ini yang kemarin sui baca kurkuan lahad. Maka dari guru tafariti residi kita ia tu suratul Ikhlas natampu apa ayat. Dan setiap malaikat yang diutus oleh Allah, apa malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala, pengurut tak malaikat Jibril, pengurut nasidina malaikat yang kedua pengurut tak malaikat Mikail, yang ketiga pengurut tak malaikat Israfil, dan yang keempat pengurut tak malaikat Israel. Tukak ia apa malaikat ketika yang dia turun dari langit ke bumi, maka tukak tasedia pandina malaikat kaset di ayat maka kena sabari suratul Ikhlas. Maka barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 3 kali mentuna mapamula malasa becutoga halasatna patuwatoga halasatna na baca suratul Ikhlas di untuk amalan na malasa, maka pada esok harinya dia akan sembuh dari penyakitnya. Tapi ia komandannya lasana na mati na sabari ya lasana na kuramo baca suratul Ikhlas pekatallu maka pemali di makapo ia pematena naluru ijam me ibadah kaiwalu kia sumpayani jumuna ne futama di dalam nagalakona ki gurue ia pofuramu na baca suratul Ikhlas bekatalu di amul ng malasana maka pemani di makapot jumuna ia po ifutama di dalam nagalorina ki gurue itu motomalapi suratul Kehani. Sila tomatomalapi jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masalah kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya salawatnya karena Nabi tak yang masalah kiri iya makanya natu situngan na salawatku wakili mana isinin na syafaat na Nabi mapapuli ini tak ada letu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nagulungkang ifanritan yulota maka dah agka tuhapan na salawat. Ada sana nomor sini angka salawat kami nama ponco, yang kedua angka salawat malampe-lampe, yang ketiga angka salawat tuo, yang keempat angka salawat mati. Kaya saya salawat maponco, Allahumma salli wa salli wa barik alaih termasuk masalawat kina kita salawat kami nama ponco. Baka kamu pa kami nama ponco na yero salawat yang ko ada, yang ko itap ya sana na kita. Naniga tetap ya sana na kita makasitungan na. Ang itu masalawat kiuruna na kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, angka salawat malampe-lampe. Salawat ada sana, salawat na ullage. Naptebali yang makada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam termasuk salawat na ullage. Maka ia nakuha na guru ta'alimamu iman tagasal radhiyallahu anhu. Makada semenjak nafanjadi fungala ta'ala ullage maka kutuniro angka sikri na ullage angka to salawat na ullage maka napalahir lagi guru tapat tasopoe maka na iya sikri tapat tu taumatena ulag na siboy salawat iya na hari tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam.
Magai ia ye ulla ye komelo irita de jika buat na panca di fungal Allah Taala. Magai nomor siti ya tona kami nama bicu yang kedua lele manre sina pagaluki. Lele manre tanangan na pagaruki. Padahal mata ia tu fahulu tanah bidahu mata ngi mabaca kita sabur. Takuan ka ulla mafolo-folo ko irona. Matto atina fahulu tanah bidahu dak maka dah rokatana fungal Allah Taala panca di ulla ya tona kami namaran ni lele manre sina pagalu lele solani tanangan na pagaruki. De kaga buat na panca di fungal Allah Taala. Manakah araja aku senang na fungal Allah Taala mate ulla maka daya Nabi Allah memang saya ulla kami namaran ni na panca di fungal Allah Taala lele solani tanangan na karena fuangi tapi semenjak saya diciptakan oleh Allah maka engkau sikri tertentuku bateku masikri marinara di fungal Allah Taala mapamule mutamana magharibi letu mufana fajarangi ya faja masikri ullake aga sikri na ullake subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar mapamule mutamana magharibi letu mufana fajar ya faja masikri ullake itu mutamana biaki hari tak si waktuna fajarangi tak buka fajarangi letu mutamana magharibi maka engkau si masalawa rinabita aga salawa terpetunna ullahi aga salawa atinukan ullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali ummiina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam maka ia na nafake farni tariolota tungka melo mapamulatana na baki ni sikri tempat tu temmatena ulah na sibat salawa na mabela di sisina akan dengan na ulah sibawa akan dengan na balawa itu motomala biar kihat ayat toriolo ang kailangan pamulan ia mapukui samana makalaki deji kaagah maka sebab ini mana karena jamin nabi tak terfitarnya kau tak alimah iman tagasali radhiyallahu anhu menganjurkan untuk melaksanakannya seperti itu. Bagi ia komapamule torelo tak tungka melo mapamula tadi na baca. Sikirina ullae salawat na ullae na makbaraka gangkan na dik nakasura ullae dik nanti ullae riasele dik nakasura balawa itu motomalati yang kehari sehingga jadi mana tangan-tangan na torelo tak na makbaraka mari na sebab matapa kiri sisena furna latala ia minala pakura tangan-tangan ia minala pakura asina ia pomalasa asina malasa tangan-tangan maka ia minabaca sikri na sebab salawat na ullae itu motomalati yang kehari ya fuiti ina malasa siri dan ira cumulla pakatun itu makada ya kuya moro baca ustaz itu kana nakasura ulah insyaallah ya kuya ini fakdara ya naro tabaca ya namiluki mapamula tanah kogaluki kodara ina naro tabaca ni tabaci sikri salawat na ulah maka Allah bukan ini tanani di jari tanah-tanah Allah sendiri yang mengutus empat malaikat tugas sendiri sulapa mengutus suami na jaga ini tanah-tanah ngata yang kau kabula belong mani tanah ngata engkau walau belong makasulam maka yang kisahnya di Allah subhanahu wa ta'ala Pak iya makukuwe nakada ya kiro nafakura mustasi wajib makan di muka ini tunakan Pak iya na makura tepat atau ibatongan na ragu-ragu di sisi na milala dekli na katre fura na bacero na karay na jami di ula si bimilo yung lara chukula na tunakan maka na sebagai fura yun at dalagi na yan diya maka torilo ta de gaga jamu sina de nanre ula de nanre barau pakai waktu de gaga ula de gaga kupu de gaga racu maka na sebab malikutan lo atinda na kulo yore tapon na napakalan ya fini mako ko yore akalan ni napati ya tumotomala bisira surah ko yaki hadi sini na tumotomala bi jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala katoya sesalawat mati batualan ini biasa menjadi persoalan batualan na kaya yesani salawat tuwo yakum makadaki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kaya yesani salawat mati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan ini menjadi perbedaan di sisi na yeko angke ijama supaya itu motomalabi
yang kehani. Betongan na, ia ang katong mataka penelibatun na masupaya na ang matahayang pamulang. Narate sana nabita na ang masalawat ang kabahang makada. Iko masalawat icukup ang membaca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat tapagi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada dasarna napahali makada nabita si bawa sahabat dek nang kanafaki kata Sayyidina tungka masalawat ni nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan keyakinan urut tak farmitariulul, urut tak sa'adat, urut tak ambar syahid, urut tak ambodan, urut tak papada, urut tak yunus marata, urut tak kalisiden, maka dah dek nama redaga yang ko masalawaki ibadah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana sebab tanda penghormatan na ummah lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betuangan na meron makonco salawat jadi moto, meron imalampi salawat jadi moto, meron ikumo salawat jadi moto, meron imati salawat jadi moto. Ia minasala yang konekta masalawat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dilawati dengan membaca astaghfirullah lil muslimin wal muslimat dan dilanjutkan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Maka ia menisitunganna sunnah